Šta mi zvoniš? Zdravo ljudi, ovo je moja najava za super smiješan Q&A. Pišite mi smiješna pitanja u komentarima. A na vama je da mi pišete smiješna pitanja u komentarima. Bilo šta mi pišite, ali da pitanja ne budu glupa, smiješna. A ja ću u sljedećem klipu da vam odgovaram na ta smiješna pitanja. I prosto hoću da napravim klip sa smiješnim pitanjima. To je smiješan Q&A, ali da budu smiješna pitanja. A ja ću u sljedećem klipu možda reći da vas zaprate na Instagram, da vas zaprate na YouTube kanal ili bilo šta, tako nešto. I pišite mi pitanja dole u komentarima. I lajkujte mi klipove, ostale, u znak podrške i ovaj klip, nabacite mu dosta lajkova, da bi ja mogao da snimim taj smiješan Q&A. Ovo je